Mbere yuko dutangira bandureba aka kantu. Uramenya hano telefone hamagara indege zahagurutse ari ebyiri immediate air support. Abwo ari uguhaguruka ari ebyiri gusa. Bad forward operating base. Yo bahagurukiye sasa uguhaguruka kwabo kubarwa bajya kurwanira habi kugira ngo musinzire mwuka pamwica. Warangiza akubitana n'umusirikare yiviriga ha gushakisha abagenzi babo baciye. Commandos on duty. Dore abasirikare inshingano zabo. Misozi iteye ubwoba ihuza Pakistan na Afghanistan. Niyo misozi bama abatalibani. Ni naho hantu bari baraburiye Bin Laden batari bamenya ngo ko ari muri Pakistan. Mu magambo make niba warakuze kuri filime cyane nta kuntu waba utazi iyi filime yiswe Lone Survivor. Iyi ari operation yiswe Red Wings yakozwe na Leta Zunze za Amerika, yakozwe n'abasirikare ba Navy Series, yakozwe mu mwaka wa 2005 muri Afghanistan. Intego nyamukuru y'iyi operation kwari kwica ikihebe cyitwa Ahmed Shah cyari cyarazengereje Leta Zunze za Amerika cyabaga mu Taliban. Iyi operation Red Wings yari igizwe n'ibice bibiri, harimo igice cya mbere cyitwa Reconnaissance wari kubanza kujya kugenzura. Abasirikare bane ba Navy Series ba Leta Zunze za Amerika boherejwe mu misozi miremire ya Afghanistan gushaka ikihebe cyitwa Ahmed Shah, hanyuma bakamenya aho aherereye. Icyo cyari igice cya mbere. Igice cya kabiri cyari direct action. Mu gice cya mbere murabibuka ko kwari kumubona gusa. Hanyuma mu iki gice cya kabiri cya direct action kwari uko aba basirikare bane bari muri Afghanistan bagombaga gutanga amakuru, maze ako kanya Leta Zunze za Amerika igahita yohereza abandi basirikare benshi bakaza kumurasa cyangwa bakamufata bugwate. Ubwo bari muri iyi misozi abasirikare ba Navy Series babonwe n'abashumba b'ihene abazwi nka local shepherds, maze abo basirikare bahitamo kurekura abo bashumba ho kubica. Muri operation abasirikare ba Leta Zunze za Amerika 19 barapfuye, harimo n'abari bari mu ndege yiswe Boeing CH-47 Chinook yarashwe n'abatalibani. Muri make ntabwo tugiye kugaruka kuri operation Red Wings. Ikituzinduye uyu munsi ni ukugusobanura indege yiswe Boeing CH-47 Chinook. Ni indege Leta Zunze za Amerika ikunda gukoresha mu bitero bigiye bitandukanye, cyane cyane muri Afghanistan, Iraq ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ariko se nicyo gituma ikomeza kuba indege y'indwanyi kandi y'intambara mu buryo budasanzwe? Ese ubundi twara ibiro bingana iki, umuvuduko ungana iki, ese kuki indege idasanzwe? Nimero nizi minota yawe mike cyane maze nze gusobanura akantu ko kandi ubujyanye n'indege ya Boeing CH-47 Chinook. Niba ari rwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze reba hano ndetse subscribe ukandeho tujye dukomeza kubana amakuru n'ibyagenye bicukumbuye tubiza kuri channel. Ye dukomeza kubana nitwa Eugene. Iyi ni Rwanda Factory. Bahaye ikaze. Iyi ndege ya Boeing CH-47 Chinook ni imwe mu ndege za gisirikare za Leta Zunze za Amerika zimeze kumenyekana cyane ku isi, cyane mu bikorwa byo gutwara imitwaro iremereye n'ingabo mu bihe by'intambara cyangwa mu bihe by'ubutabazi bwihuse. Iyi ndege yakozwe n'uruganda rwa Boeing, rukaba ari rumwe mu bigo bikomeye cyane ku isi mu gukora indege za gisivile ndetse n'iza gisirikare. Iyi ndege ya Chinook ni kajugujugu ifite umwihariko wo kugira imipanga minini cyane ibiri, aho kuba umwe nk'uko zisanzwe ku zindi ndege, umwe uri imbere undi ukaba inyuma. Iyi rero kuba ifite imipanga imbere n'inyuma bituma igira imbaraga nyinshi cyane. Ari nayo mpamvu bifashishwa mu gutwara abasirikare ndetse n'izindi ntwaro ziremereye zigezwe ahantu hagoye kugerwa n'izindi ndege ziparika mu buryo bugoranye. Aya mateka y'indege y'intambara atangira mu mwaka wa 1960 mu gihe cy'intambara ya Vietnam, aho Leta Zunze za Amerika zari zikeneye kajugujugu ishobora gutwara ingabo nyinshi n'ibikoresho biremereye mu buryo bwihuse, cyane mu misozi n'amashyamba ya Vietnam. Nibwo hateguwe indege ya mbere ya Chinook. Iyo ndege yari CH-47A, ikaba yaratangiye gukoreshwa mu mwaka wa 1962. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu iyi kajugujugu yakomeje kugenda inozwa no kuvugururwa mu buryo buhoraho kandi bugezweho cyane. Uburyo verisiyo z'indege zigezweho harimo nka CH-47F ifite ikoranabuhanga rihanitse cyane rigezweho muri iyi minsi. Imiterere y'iyi ndege niyo ituma iba indege idasanzwe. Nk'uko nabivuze haruguru, ifite imipanga ibiri ibizi nka rotors, akaba ari nazo ziyitiza imbaraga kugira ngo ibashe gutera ibintu byinshi kandi biremereye. Ibi rero bituma imbaraga zose z'indege zikoreshwa mu kwizamura no kwitwara. Niyo mpamvu rero iyi ndege ya Chinook ishobora guterura ibiro birenga hafi 10,000 cyangwa toni zirenga 10, bigatuma ikoreshwa cyane mu gutwara imodoka z'intambara, imbunda nini cyangwa ibikoresho by'ubutabazi. Iyi ndege ishobora kuguruka ku muvuduko uri hagati ya kilometero 280 kugera kuri 315 mu isaha gusa, bikaba iri hejuru cyane ugereranyije na kajugujugu zisanzwe. Ifite kandi ubushobozi bwo kuguruka mu ntera ndende bitewe no kufite tanka nini ya essence. Hari n'uburyo kandi bwo kongeramo essence iyi ndege iri mu kirere itiriwe imanuka. Ibyo rero bigatuma ishobora gukora urugendo rurerure kandi itigeze imanuka hasi. Mu bijyanye n'akazi, iyi ndege ya Chinook ikoreshwa cyane mu buryo bwinshi bugiye butandukanye.
Icya mbere ni ugutwara abagenzi benshi kandi icyarimwe, ushobora gutwara abasirikare benshi barenga 30 bicaye neza cyangwa barenga 20 baryamye mu gihe baba bakomeretse. Icya kabiri ni ugutwara ibikoresho biremereye, aho ishobora kubipakirwamo imbere ikabitwara cyangwa se bikaba biri hasi igashyirwaho imigozi ikabikurura ibizwi nka external load, ikoresheje umugozi ukomeye cyane. Ibi rero bikaba ingenzi cyane mu bice bigoye kugerwamo n'imodoka zisanzwe n'imisozi miremire cyangwa hari ibiza. Ikoranabuhanga riri muri Ndege riteye imbere cyane kuko ifite systeme zigezweho zo kugenzura indege, ibizwi nka avionics, radari za GPS zituma ishobora no kugenda mu bihe bikomeye cyane ikirere kimeze nabi cyangwa mu ijoro. Abapilote babo bakoresha ibikoresho bigezweho cyane bifasha mu kugenzura neza imikorere y'indege no kwirinda impanuka. Hari kandi uburyo bwo kwirinda ibitero bya misile, aho ishobora gusohora flares bituma misile ziyobagurika maze ntizirase. Mu bijyanye n'umutekano, iyi ndege yubatswe mu buryo bukomeye cyane. Umubiri wayo ukozwe mu byuma bikomeye cyane bishobora no kwihanganira amasasu make cyangwa ibikomere byoroheje bituruka ku ntambara. Ibi bituma ishobora gukomeza gukora niyo yaba yangiritse gato, ikarokora ubuzima bw'abantu bayirimo. Iyi ikaba imwe mu mpamvu yizerwa n'abasirikare baba bayirimo. Indege rero ya Chinook ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayihariye kuko n'ibihugu byinshi byamaze kubona akamaro kayo. Iyo ndege rero ikoreshwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'igihugu cyayikoze, Ubwongereza, Canada, Australia ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Buri gihugu gishobora kugira verisiyo yayo yihariye bijyanye n'icyo gikeneye, ariko imikorere yayo y'ibanze n'ubundi ikaguma ari imikorere isanzwe. Mu gihe cy'intambara zitandukanye harimo nk'intambara muri Afghanistan ndetse na Iraq, iyi ndege ya Chinook yakoreshejwe cyane mu gutwara ingabo, ibikoresho no gutabara abakomeretse. Yagaragaje ubushobozi bwo gukora neza cyane mu bihe bikomeye, harimo ubushyuhe bwinshi, umukungugu mwinshi ndetse n'amasasu yoroheje. Nubwo ari indege nziza kandi ikomeye cyane ku basirikare ndetse no ku rugamba, ariko nanone igiye ifite imbogamizi ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ubundi kubera ubunini bwayo ikenera umwanya munini wo kugwaho ndetse no guhagurukiraho. Akenshi kubera gutwara ibintu by'imbaraga igasaba lisansi nyinshi cyane, bikaba bisaba amafaranga menshi ndetse n'abatekinisiye bafite ubumenyi buhanitse. Ariko nubwo bimeze bityo, inyungu zayo ziruta kure ibyo bibazo, ari nayo mpamvu ikomeza kugenda ikoreshwa kugeza na n'uyu munsi. Iyi ndege ya CH-47 Chinook zikajugujugu isanzwe, ahubwo ni igikoresho gikomeye cyane cyahinduye uburyo ingabo ndetse n'abatabazi bakora akazi kabo. Uhereye ku mateka yayo mu ntambara za kera kugeza ku ikoreshwa ryayo muri iki gihe mu butabazi n'ibikorwa bya gisirikare, iyi ndege ya Chinook ikomeje kuba ingenzi cyane ku isi. Iyo urebye ubushobozi bwayo, imiterere yayo, uruhare rwayo mu bikorwa bikomeye, bigaragaza ko ari imwe mu ndege zidasanzwe kandi zifite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'indege za gisirikare.